Turamutse abakurikiye urubuga rwacu Football YouTube channel, tubagezaho ipari za buri munsi. Uyu munsi ku itariki 20/11/2020 dufite choix d'etats zikurikira. Double chance, hari amakipe ari gukora double chance. Hari ikipe yo mu Butaliyani yitwa Frosinone, double chance iratsinda cyangwa inganye. Hakaba n'ikipe bita Vitória yo muri Brazil iratsinda cyangwa inganye. Dufite nanone ikipe zikora over 1.5. Hari ikipe zo mu Bwongereza bita Coventry City na Birmingham City ziraza gukora over 1.5. Hari ikipe nanone ziri gukora over 2.5. Ikipe zo muri Netherland cyangwa mu Holland nk'uko bisanzwe bivugwa, Volendam irakina na Top Os, hakaba Den Bosch iri gukina na Young Ajax, ziraza gukora over 2.5. N'ikipe rero ziri gukore yes, ibyo tumenyereye ngo ni kwinjizanya cyangwa se mu cyongereza both team to score. Hari ikipe yo muri Denmark yitwa Lyngby ikina na Horsens, ziraza gukora yes. Ikipe yo mu Netherland Young Utrecht irakina na Helmond Sports, ziraza gukora yes. Noneho hari ikipe rero uyu munsi ziri butsinde bidasubirwaho. Hari ikipe zo mu Bufaransa, ikipe bita Rennes n'ikipe bita Paris Saint-Germain, ziraza gutsinda. Hari rero n'ikipe uyu munsi tubafitiye n'ikipe ziri bunganye. Hari Lokomotiva, NK Lokomotiva irakina na NK Varazdin zo muri Croatia, ziraza kunganya. Mukomeze mukande subscribe kugira tubagezeho choix d'etats zo munsi. Ciao.